Separation Day message pedinga edi sawa. Kuki Inpi Tuibong lamkai hohin. Kuki Organization, Kuki Women Organization for Human Rights lamkai hohin. Nachung wakipatu kan say masapenin. Tuting na dunia ki khop nawa. Pagaya Ajang Reverend Lam Khuk Ngam Singsit Secretary KCC Tuibong Gamkai Ting the Reverend Dr. Z.S. Gangte Kuki Zo Council Treasurer Puahi Hat Su Manglo na dingin dai sa to Jose se malamato nula pate ho ngagol langon na higin ahidiin Martyrs Family Tina to insumite ho Kuki Inpi Manipur Thalhengin kangay naw salam kan biginay Hu hung jinggotan sauta sei pungting Iki khopti lo chun nisa salhe jengin athu ha mamai ai wangin nisa ha ta hung sana ape pachu somkhat jovin nisa umdumin tun adap kaga te ka num chu separation movement atuma ka ki vai po diwi ti nge na ine jo hi tu anisa sata ha sata itu wa alhuma dak hiu hiwanum tai tu bangwa hi indimanu jong hi imute te diwi ti kinet na lung tim na ya yung divin kain ti mo ne hingi leise na hin abai khatsa ampoi lasim ho jong tim ka sa thejin asa ho jong tim ka sa thejin separate administration in the form of UT with legislature imu ting ule university yong nejo hitin college yong nejo hitin dunia lalama thipna sang ta ta ni ho jong hi UT imu ting ule doctorate degree PhD IPD we in a sumil lo put it on record Patin Patsa separate administration UT imu wa hele university ima in nei temule inam sunguwa la ngeta ta gamlan amadi hi henlang patin wa choi na la hi jong le sa ho hi degree pe di tun wang ipithe hi la jave imai nei lo je vi hi jong le ni khot ting le imu te di we Tuni hin saying tam tam jong le separation day message APG win chom cha chan ni ham thu hum ga saying ding May tarik thum ni kho hi I ti ni hi jong le su mil ta lo di we Iti ni wi man new isu khiru jong lo I bol khiru jong lo ke ho separate administration atubin ke puta bingi tina yong inei lobu I macha su set na mi thang tom na thei bol yong lo ama wang mail hei te chun ke ho jong schedule tribe ka hi diu hi ati pau chu job reservation thu mai maya ki ngama he pon thing langam alu thelo na pau hi parliament in 1960 a chu Act had passed a bola to Manipur Land Reforms and Land Revenue Act 1960. Principal Act 158 Natsu, this act shall be extended to the whole state of Manipur except in the hill areas. Ting lang mi ho chun ting lang mi lo ko magam yong azu the. Non-tribal ho chun tribal ho ko magam yong azu the lo ding. Thasam nam hi ji hu chun ting lang mi te protection hi. Vivigri India President Pachum 1972 aju ki khud hen na soe na bola igamuhi hatit sa in event bit biwe tribal hi lo jeu tun thing lang ma cheng thei povin agu agalin DC hota ke uk to bin gamya agu agu min
MLR ki lam ka jing ajo anachi sa kha ni hi chi chu abe da wa he la thing lang mi hi lo la thing lang ga ma lu the lo diu ja chu tribal hi na ding lung thi man pu do wa Manipur High Court yang ama hotuni nunu ya ki tile ki sei wal lo government within 4 weeks ka hi recommendation center api ding hi the order hum pa na chu tribal as a whole naga ho hin kuki ho hi ibon cha wa chu chiwang protest I bol lo ho eta tribal solidarity march me tarik thu ma chu bol lo it's against that ko siwa kang wai la we lai la me hen ha lo wa ai chi kol ka chun government chun su thip de go hen na la ho lo a government yong chu e ho su a chi mi ding lung put ne hi ji u chun ikina now chu phel mit sang chun how a chak be bin he le hai la nga ko hello ho zo se veng I za dang phat ni New Lambulan, All Lambulan, EP Vang Tam, Tadi Waku down to Hansa, Kim Tato, why whom the white done. Hitchini Hua, Ito now, Iti now, Iman now, Sapa when Gisele, we may forgive them. Ingaidam, you are both. Amavang, Ilung Timova has it till so wang to Isu mil due to Umtalui. We will never forget. Iti Ajang iman sata to di lung thimu wa cham jing ding dai hi chini kho cho he tu ni iman he ki ba ni kho he pon golnum ni kho he pon thilon kalamao mit sin ko jin te se ho ase news iman he hi chini kho hi ni kho khat teng le mit sin ko jin ni helovin ki ba ni kho a hung do the na ding in e semu wa him jing pathe ne ma pui pe hen la e ho jong bon cha bin pati ne chun ngai te ti chu a khan na ka sei no mai ani na chun me le te hin tribe ma lu na tribal hi ting na thing lang gam loading policy a fail ta ji u chun lampi chum khan an hol ki du vin September som lage ni chun Manipur governorate ha sa dung juin Land Resources Development Department akon an order kat notification of humsu gam zo ding dan gam zo ding dan register ke bol ding dan chu hitabang document ane ya he DC through akpa government chun thing lang mi ka he poi thing lang lo mi ka he poi ade di na wa gam zo de ti kat order notification of humsu it's 18 September. Separatiion Kuki Inpi President Hinan United Naga Council President NG Lor Ho ka phone in na to kompi ho to isei kom lo wa ko om tai tin 22nd September ni sun kampo pe ka ki ho na wa ka sei ko penta chu first movement tribal solidarity march at sum ho bol sa utiti chu Kuki Inpi le UN sin kinup tu na ne wa I bol sa nga long mum pha chu ne da la mang ke ju vin ka chang vin ka thu ta vi he jong la che sa chu ka vel se num ji e po thil so ho chu review ka bol thu hi tun second attempt hi September som lage na order hung so kit pa hi inan lo wa anok no mo wa ga ma ke cho the wa adisi chu lai hoi bon cha bi ni thi ko Kuki zo mit te zo si o naga si DC yeng the lo ka dai hi chu dan la mul cho mal DC hi jong la han iki cho sa di registration I bol pe di I ga mu chu I chan ki di wa ta nei ye chun first attempt chun ana bang khom chet thi ta hi jong la han second awang hi I pan khom lo le I ti di ham ti chu kana si aba na chun thing lang mi ho hi separate budget finance ai sum la pai da separate budget ini lo zivin hai cham mi hon ki chip na ne ni MLA som gubla som li chu me ri te som ni chu na ga ho la ku ki ho hi cha hi separate budget a chu min nei ngai tu pi vin ti ite pe diu chu bui pi po tin athum chu ikinoi ni
ฮิจิจุบอลเลยที่นัทุ่มนาจุนทิ้งหลังมีแต่ดิ่งิน Hill Secretariat ขัดนิปิกที่ฮีคุกินปีมณิปุรต่อ United Naga Council Joint Memorandum ขัดนิปิวิธีอดีต18 September 18 notification against อะไรข้าฮีที่เขาละพายกับจีทีปูวินน่าหัวจีวินนัง join in ไปความหมายถึง Governor กิมูปีวินนัง Chief Secretary กิมูปีวินนังอธุหินเซจุกิตีเองอามาหัวจงให้นักแก่ละว่าให้แหละตูละอาฮีนาก็หัวละกูกี่หัว join application ไปความตาวิกิตีขัดเห็นนังให้ละเบลีเตะหามว่าสาดิวหามตีจงให้ไม่เทจินติดอาจังวินนับบอลกีดวินก็กี่หัวพักเนุนอีฮอนจงกูกินปีมินจุนดูดันนั่นแหละข้าจะ Governor address กี่ปีอีเมลกี่ทอนินกูกินปี General Secretary ปันอาจิงินจุดสันพูด DC through Governor จะกี่ปีกินกันกูเตะหออีกดูปีเตะหินเอบอลดานุฮีอ่างลูกดิวฮีตุนินอีพีซีเอ็มข้าจุนกิงไงดูตินกี่ก่อยจงแล้วนี่ก็คัดติงแหละอีบุยทูกิดดิวฮีจ้าจูไอ้ที่ยาเห็นแหละนาก็หัวจงนั่งจังหวะนับพันโลดิวที่หัวจงกัจังหวะกับพันโลดิว tribal as a whole ฮีน่าจะปันพร้อมดิวฮีที่จุนเนี่ยกิเซand as an I am in framework agreement to บุยปีตันเตอันมูจงเลยบอนไว้คุกิโซ suspension of operation กรูมาปังฮอนจง separate administration จุนบุยปีตาวินเตอามูจงเลยหัวอัดดิ่งฮิจิกาลาจุยหัวนี่บอลเทดิวจูกะกามูฮีคุยมันสุกแก่เทปุ่นดิ land protection คุยมันจูเทปุ่นเตจดเทปุ่นเตดีขานั่นแหละ separate budget จุดเองแหละ Hill Secretary ที่ช่วยดีมานว่าไอ้เหี้ยอิมาอุจุนมดมดิ้งไอ้ฮีที่หัวจะกระเซย์ข้อมันปัดหอมดิ้งทั่วกิเซจินปัดเห็นภาษาไอ้แหละพันมาซาจนบังความเทฮีจงแล้วเอาหงลุงดิ้งนี่คู่หัวไอ้ทิ้งทางมีคริสเตียนจีฮีนดอลลาร์ปันของอินลาความเทดีวิลลัมพอดเฮียกิหงทีมินน้ำมีแต่ก่อมาจงกระเซย์นมอาทุ่มนั่นแหละใจนาเกษตรนุ่มจูจางนาดอกเฮจางนาดอกฮีคุกี้ Women Organization for Human Rights in อนุพัฒน์พัดว่าพัดิ้งหำตาบอลว่าเฮปนคุกี้ NP Assembly 2024 March ตาริกกุมาปัดสอมกาสุงาจูเกลจางเรชอนาเกหุนกินียาตุนิจันกิยาอเกตเวจันนะจางนาดอกละโปรแกรมหอยลอลิงตาหินบอลนาวฮีนูเตนายากำลาหัวจูสิตำหอมตำดังกาจักขัดนั่นเสกว่ามัวตูนิสันกิยาหิจาลฮัตยาอิอุมนาวฮีอาหินตัวหอนูเตมุนตินามหอ contribution ลินตาฮิเจนมาหอจุงกิปาทูคุกินปีมณีปุรทะเลงินกษจินorganizer ราปังคุกี Women Organization for Human Rights หอจุงจงกิปาทูกันอิมาบ้านหนุ่ยหอยไหลจันอิเจติวฮัมที่คุยมาจันกิเซทีปูนอิจิจังนาดอปิบอลจงฮีคุกินปีนักเวจูมาสังกาลกิปัตติลังจงไซคุลาก็โหริมนันกษจิน interim government อินี่ลูกเขากันตีตุนีอาจังนาดอปิบอลจงฮีคุกินปีกิติฮี traditional government ฮี government ขัดกิปุบังอาจจะกิปุว่าหินสมละไปจูอินี่ปุว่าบัจจินี่ปุว่าอิไม่นี่ปุว่าฮิจงแหละอัลลิมจูอิทหัวยูทีมูเต็งเลยที่กิปุดิวฮัมติจูคุกินปีนัลลิมกิทหัวตุนิสนาฮี department จงอิจารฮัมจัน road transport communication department trade and commerce department จุดเต็งแหละ EPP ฮัม department เกตละกูสอบนังกิหัวไงที่จุนจัวคำอินนายตัวมวินอิมาจัลจิงวินประเทศลุงเซนินอีกพิฮัมอีกพันลำโลดิวอีกเนปเลลโลดิว United States of America election กิพูนเจ้าจุนโดนัลด์ทรัมป์หงกายอินอาศัยบีเป็นตาจู we will make America great again
dunia la yang isabe jojun may thai hom min hile martyrs ho thisanin it will certainly make Kuki great again Kuki te akithodo sakit ding Kuki te alupi sakit ding e iti inem lalu helin ilung thimu ba ko lew kan kanomi nei pathenin tunisan geya Reverend Punjong ajo chune Satan ken label tu simchung abel tisan chu pathenin leise na lung mga hita bangin akagi ahusa ka jai thisanin thu ase thisan bo chun na kidang atong ta hobung law mi saw hichi thisan ho hi mo sa lung hi lo ding mei thai ho nu te ho hilon na lai na chu chamit hilo nga ka naw hi mo hi puntin e se mo ba hingjing pathenin ika naw nu te ho ka na athi ho gamda na ma dinga su hil ne lu hil thisan lung ho thu hi pathenin amo koi lo ding inamu kido do kinaling le idin do kinadiwa ahin mancha ding iti kinem kumin galdon jingoitin Kuki Inpi Manipur hina thu ke se ding la Manipur jong hina hala lubet ya se yong tam ta omin Shillong submit yong chun 14 August 2024 chun 17 chan chu ki ho na ke ni Kuki Inpi Manipur hi Manipur lai ta hi hel dau te ti chu zan khowa kun ge ya ka se jo hin se la na the hi lai nang la ke ai lo le I kho sa ja mo khel jing thi ai pu la pa te zan ham khanin Kuki Inpi Manipur ta anasim pa hi assembly a ki se ki na kinup to na mi pin hi nge ti tu ka chu iman wa hin Kuki Inpi lam kai ho hin Manipur ki ngai num tun tuna ki bola hi poi ti jong hi an het hi mu hitin pathin pa sa hele akilom zep ding apa zep ding lungel pathin nei pe vintin assembly nei ting la itila mai khel du mi pi thu thu mi ding ani hi chan ka hi tu ni ki khop khom na wa ka sei thi sum chu hi han lam hi ko ma to ho se Halloween mun tin gam tin a ku ki cha te within the country or across abroad na ho zo sen jong hi chini ko imanu hi lunglu ta dunia jang na dok I bol ho jo meaningful ta hi the na dingin pakai pathenin pathe ibo da ka ki pai